Отманы күніңіздер менен урматтуу айымдар жана мырзалар. Азербайжан Республикасынын президентинин Кыргыз Республикасына болгон мамлекеттик иш сапарына арналган салтанаттуу концертинде сиздерди көрүп жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Бүгүнкү кече Кыргызстан жана Азербайжан элинин көп кылымдык салттары руханий жакындыгын, чагылдырган достук өз ара урматтоонун жана маданий диалогтун чоң майрамы эмеспи? Гербен байыртан бери адамдарды, шаарларды жана маданияттарды бириктирип келген жолдун символу. Бүгүн бул жол кайрадан Кыргызстан менен Азербайжанды достук, өз ара урматтоо жана меймандостук улуттук салттардын ажырагыс бөлүгү болгон эки өлкөнү бириктирүүдө. Марат Жунушев, Гербен. Аткаруучу Марат Жунушев.
Азербайжан ыры. Сені Гурбан. Атқарушы Азат Сыдықов. Değilse yanında kalacağım ben. Çok güzel fikirdir kalsene kurban. Değilse yanında kalacağım ben. Çok güzel fikirdir kalsene kurban. Ne zaman istersen aziz canımı, kumral gözlerine alsana kurban. Ne zaman istersen aziz canımı, kumral gözlerini alsana kurban. Sen düşlerin yanında kal, gidersene kurban. İstersen bu canımı al, gidersene kurban. Sen düşlerin yanında kal, gidersene kurban. İstersen bu canımı al, gidersene kurban. Gelmiş huzuruna bir kara dağlı, bir kara kulundur kolları bağlı. Gelmiş huzuruna bir kara dağlı, bir kara kulundur kolları bağlı. Gelecek mi gönlümüze kişandalı, gümüş topuğuna sene kurban. Gelecek mi gönlümüze kişandalı, gümüş topuğuna sene kurban. Sen düşmedin yanında kal, giden sene kurban. İstersen bu canımı al, giden sene kurban. Sen düşmedin yanında kal, giden sene kurban. İstersen bu canımı al, giden sene kurban. Sen düşmedin yanında kal, giden sene kurban. İstersen bu canımı al, giden sene kurban. Sen düşmedin yanında kal, giden sene kurban. İstersen bu canımı al, giden sene kurban. Ысык көл Алатоонун бермети. Ал эми Каспий деңизи Азербайжандын жүрөгү. Эки керемет бири-биринен миңдеген чакырым алыс. Бирок экөөнүн бириктирген бир нерсе бар. Экөө тең адамдардын жүрөгүнөн эргөө берет. Калый Молдобасанов, Гөл вальсы. Аткаруучу Арууке Абдыкалыкова. Çayqışı bilip sayran kurup toğunlar jege oynagan. Akkuday kanat jaygan bulut kılalap güldi boylagan. Isık kölümür jırgalınay mahabat ırınday. Isık köl jaştık jırgalınay sүйünün ırınday. Gündüzü göldün görkün kara, bular süzüp arada. Çolpondoy kızın görkün kara, görgündü meni karada. Isık ölümür jırgalınay, mahabat ırınday.
жаралган соң ар пендеде көз ачып көргөн көкүрөк дегдеген мекени ыйык болуп саналат. Айрымдарыбыз үчүн ошол ыйык жер ысык көл болсо, кээ бирлер үчүн кереметтүү Каспийдин жээги. Мекенди сүйүү жагынан бир тууган элдер коюп койгондой окшошпуз. Сөзү Чыңгыз Айтматов, обону Муратбек Бегалиев. Ысык көлдү сагынуу. Аткаруучу Амина Сапарбаева.
Полат Бүл оглы Мой Азербайджан. Атқаруучу Талант Тоқымбаев. Halından Nəğməm ilə bir də keçim öz diyarımdan Bulmaqla bulan düzü, mil düzü, Şirvan düzü Gəl gəl dərşan Azərbaycan Tar güller şafalıdır safalıdır har yan gülşen Azerbaycan Köymen yenasına taçıp ilk baharımdan Nəğməm elə bir də keçim öz diyarımdan Bulmaqdan bulan düzü, bil düzü, Şirvan düzü Gəl gəl dərşən Azərbaycan Hər güller şafalıdır, gülgüller safalıdır Qaryan gülşən Azərbaycan El kızları düzüm düzüm gırgırağından Min gül açılgan canısı kar butağında Dost elleri qarabağın darbu karlıdır Genç ölleri bu torpağın boş bakarlıdır Bulmaqdan bulan düzü, bil düzü, Şirvan düzü Gel gel derşan Azerbaycan Tar güller şafalıdır, gülgüller safalıdır Har yan gülşen Azerbaycan Ardam olasılayla çalan göy hazır var Har yıldızın nəğməm olan min şaharı var Keçdim yine çiçek çiçek karma halımdan Öz yurtunun doymaz yürek yüzlü salaklar Bulmaqdan olan düzü, mil düzü, Şirvan düzü Gel gel derşan Azerbaycan Tar güller şafalıdır, gülgüller safalıdır Har yan gülşen Azerbaycan Har yan gülşen Azerbaycan Qayсы гана doğru болбосун ат адамдын канаты болуп эсептелинип өзгөчө көчмөн элдин жашоосунда негизги орунда турат. Жылкы жаныбары эркиндиктин берилүүнүн символу болуп саналат. Эркиндикке болгон умтулуу бабалардын салтын унуткарбай улантуу көчмөн элдин канында бар. А көчмөн элдерди улуу жүйек жолу бир түндүккө бириктирип, бир тагдырга байлап турат. Марат Жунушев Аргымак. Аткаруучу Дастан Биримкулов.
дүйнөсү. Өзгөрүш Абакиров, Роза Рысбек. Құлағыма ақ чамырдайды ұрап, мұқам доғыште алыстан ұғылады. Байырқыңды ұнытқарбай есті деп, бабаларым жатышқан сет шығырап. Ең ақыр көлетті шет үмітті, демек ұзақ өмір сүрет үмітті. Бұл дүйнөдө пенделердің барысы жеңіп жашай, үміт менен күйітті. Алыс болсын, жақын болсын арабыз, біз достықты жүректерден табабыз. Бір туған ел, тілі, дили, дин окшош, бір бор болуын біздің бабабыз. Бабалары батыр шыққан туғаным, байлық іздеп, көр дүйнөні қуадың. Деңізіңде, ісік көлдөй терең бол, тоолорыңдай биік тұрсын туыларың. Тоолорыңдай биік тұрсын туыларың. Атай Оғонбаев жаштарға. Атқаруучу Кундуз Таштаналиева. Жаштықты ғана қандай ойлойсың, сен бүгіп жаш сузардай жойлойсың. Жақындап чалмасалардан айған дем жаз белет айдай. Ойнойсың ай, ойнойсың ой, ойнойсың Насыр Давлесов, Тан Бұлбұлы. Атқаруучу Полина Попикова.
музыка котормочусуз түшүнгөн тил. Музыка кайсыл гана улут болбосун баарына түшүнүктүү. Анткени ал тилине, улутуна, жашаган жерине карабай баарына бирдей жеткире алган ыр сүйгөн жүрөктөн жаралган. Лола Ахмедова, сенден нигаранам. Аткаруучу Виктория Алябьева. Kalbimde arzuken bu hazreti taşıyorum, sensiz taşıyorum. Ben bir tek yaşayırım, sensiz yaşayırım. Tekçe senden nigaranım, senden nigaranım. Ömür geçir, aram aram, hiç bilmezsem düşer yere, herden düşer yere. O günler bir nağızada, şiirin nağızada. Bütün dünya nağılsa da, dünya nağılsa da. Tekçe senden el yaradım, senden nigaranım. Ömür tür geçir, aram aram, hiç bilmezsem belge. Yok varam, yalnız seni soruşarım, senden nigaranım. Ömür tür geçir, aram aram, hiç bilmezsem belge. Yok varam, yalnız seni soruşarım, senden nigaranım. Senden nigaranım. Ömür tür geçir, aram aram, hiç bilmezsem belki. Yola varım, yalnız seni soruşarım, senden nigaranım. Ömür tür geçir, aram aram, hiç bilmezsem belki. Yola varım, yalnız seni soruşarım, senden nigaranım. Senden
Рыспай Абдыкадыров, Сағыну. Аткаруучу Эркай Бактыбек кызы. Бүркөк асман жарық дегенде чағылған, байқаусыздан жалыныңа қабылған. Бөтер кімді құрчақ алып махаббат, байқаусыздан жалыныңа қабылған. Азыр мен да ойлап сені жатамын, ошол күндөр бүткөнүңдү канымдан. Жымыңдашып жанып өчүп чырактар, ал эсимде бирге олтурчу убактар. Жүрөктөрдүн кагышканын тың шачу, алыс калды алма жыттуу турактар. Черчеле көтөгөн бөгөн гүлөрүн, мен кайталап музыкалуу булактар. Таппай такыр махаббаттын айласын, сагындым мен жолукчу күн ай башын. Мурункудай күтүп турам азырда, булбул куштун терезеңден сайрашын. Арубакта жолук челек бакчадан, айтчы деги асыл кечим кайдасың. Арубакта жолук челек бакчадан, айтчы деги асыл кечим кайдасың. Айрым чыгармалар дүйнөлүк маданияттын ажырагыс бөлүгүнө айланат. Бүгін біз Азербайжандың улуу уулу Муслим Магомаевты терең ыраазычылык менен эскеребиз. Анын чыгармачылыгы миллиондогон адамдарды түбөлүккө бириктирди. Сөзү Александра Пахмутова, обону Николай Добронравов. Мелодия. Аткаруучу Аксай Мукамбет уулу. Ты моя мелодия, я твой преданный Орфей. Дни, что нами пройдены, помнят цвет нежности твоей. Все как дым растаяла, голос твой теряется вдали. Что тебя заставило забыть мелодию любви? Ты мое сомнение, тайна долгого пути. Сквозь дожди осенние слышу я горькое прости.
печальных заревах голос твой теряется вдали. Что тебя заставило предать мелодию любви? Ты мое призвание, песня, ставшая судьбой. Боль, забвение раннего знала Орфей, преданный тобой. Стань моей вселенною, смолкнувшие струны оживи. Сердцу вдохновенному верни мелодию любви. Джузеппе Верди, Травиата операсынан үзінді. Атқаруучылар Полина Попикова, Элгиз Бейшембаев, Талант Тоқомбаев. Liviamo dell'etica, dici che la bellezza infiora e la fuggevole ora si nebria voluta. Le vianne dolci fremeti che suscita l'amore, poi quello che al cuore onnipotente Tra voi saprò di vedere il demonio giocare.
Данияр Разаков, достық ірі, атқарушылары Эржан Нұрбек, Гүлжигит Қалықов, Ақсай Мұқамбетұлы, Алымқұл Мамырбаев, Аруке Абдықалықова. Анадолой жері бар, аққалпақша елі бар, тылым басқан Қырғызстан, кереметті гүлі бар. Елінің еңдегі гүлдерін көріп алды, қышы жылы жайы салды, табиатын бағады. Жақындады, алысты, birigip yol salıştı. Kırgızstan, Azerbaycan başladı çok tarıktı. Geleceğe bağıtalı kanatları, gelinceyi birbirine kubatalı, dostluk biri tanıştı. Azerbaycan, Kırgızstan, Kırgızstan kanatçayı bağıtalı tarıkçası, dostluk dili tanıştı. Olmak etmek başındadır, orulası yakınları, elin korulaman olsun, tek ülkünün batırları. Kırgızistan, Azerbaycan, Azerbaycan, Kırgızistan, uçak çayı, dostu alan, konak doğrular kaçar. Çimdik yolun ulama, çok erimli kurama, yeni görgü Azerbaycan, Kaspi deniz Korçadan. Ürküt volum cepili, uçan gezde uyasılar, cilipleri Atatürk'ün kareginde ayağa. Karşı bolu saldılar, uçakta çaldılar, Avrupa borlu Rusya ortasında çarptılar. İzzet'in dankıda var, gönüllüğün arkıda var. Kırgızistan, Salamay'dan, Azerbaycan kalkına. Azerbaycan, Kırgızistan, Kırgızistan kanat çayı, bağıtalı tarıkçası, dostluk dili tanıştı. Olmak etmek başındadır, orulası yakınları, elin korlu aman olsun, ek ülkünün bakırları. Kırgızistan, Azerbaycan, Azerbaycan, Kırgızistan, uçak çayı, dostu alan, konuk doğrular kaçar. Курманбек, аткаруучу Гүлзада Рыскулова.
албасам, 40 жылдашып қаламаға, қызыл қырғын салбасам, Құрманбек атым аттанғам, ұрысым менің таңазам, қабыналы жігіттер қаратандай қаламаға, өрт жалындай күшменен өткөн өшті олымаға, өксігін елден айынан өткөн күнгі мен қаба, туған елден ұпалы мені қанты ұқтатат, мындай ішті ойланын соң қандай батырдың жатады. Eneden жалғыз туылып бермесеге мен жеттім, жалынды ерден белгісі жалданбай тосылды жобетін, қаташқан дұшман бөбеген қаны қалайлы келчетін, тұйғындарым жүрігін дұшмандың көзін қаратпай, ту көтеріп шығалық күні мүлкіні таратпай, умағын ойлау білгерге ұйқыдан безем таң атпай, айланайын 40 жігіт аттанып шықсақ жол болсын, алдымдан жолым жаларған 40 жігіт сіңі жолдошым. Мен айтам құлақ салғыла, 40 жігітім қалғыла, мені тиреген қол келді, мен шығайын алыдыңа, қашырып берсе қалмақтар, арқамдан керіп арғыла, аймалта қылычын айзалып, қылычта шар ері қандай, қылдаған жоқ еліп, қырғылы шар жері қандай, қызығанда жобуған, қызыл қанду дер қандай, асмандағы тумандай, атып шыққан жан қандай, мұндай жолын қашқан жан өлгін жақшы жан қалбай. Азаматтар алға! Қырғидай елгер болсын деп қылыш тақтым жаныңа, 40 жігітім табылдып қыран менің бағыма, қырылы шар жобылса қылжайбай кірген жабыла, жан аябай кирелік жат дұшманға жабыла, ұсасап бірге салабыз, ұрғылаш өскін балабыз, ұрышты болсоң барыбыз, батырдық татты алабыз, еш дұшманға қорғылмай. Елда сырап бағабыз. Дал ушундай баалуулуктар адамдардын ортосундагы ишенимдин, элдердин ортосундагы достуктун жана тынч келечектин пайдубалын түзөт. Бүгүн музыкадагы бир жолу далилдеди. Чыныгы достук ар ким өз маданиятын кастарлап,
ошол эле учурда башка элдин маданиятын урматтаган жерде жаралат. Бул кече Кыргыз Республикасы менен Азербайжан Республикасынын ортосундагы бекем достуктун дагы бир символуна айлансын. Муратбек Бегалиев, Кыргызстан. Аткаруучулар Эльмира Таджиева, Полина Попикова, Аксай Мукамбет уулу, Талант Токомбаев.